Avuxeni matsonga ma ka hina Mr Romantic mfana wa marhandzu namuntlha ka channel ya mina ta vulavula hi Limpopo Poison ya Limpopo Poison vakulukumba lava va hlanganile and then va endla music swin'we and then va ti chavita ku Limpopo Poison ya ku ri combination ya vanhu lava va tlanga music. So Benny Mayengani the president and Dr. Joe Shirimani and Prince Rangani va le ku tirheni swin'we sweswinyana swin'wana swi hi tsakisaka ngopfu sweswo. So mara namuntlha ni la ku tlanganyana ti-track letiya va nga ti yimbelela malembe ndzhaku hi 2011 ya loko va ta va hlanganile. Ha swi tiva ku vakulukumba loko va ta va hlanganile va tlanga ti-hit vo tala va hina hi sungule ku followa xigaza kwalaho ka vo 2011 hikwalaho ka ku vakulukumba lava va hlanganile va endla ti-hit. So namuntlha la ku ta tlanga ti-track ta Limpopo Poison ka channel ya mina mara a ni nge ti lehisi ngopfu ku twisisa ku n'wana na n'wana loyi a faneleke ku a vona video lowu swi ta va a tirhisa data ya yena. Se loko u kuma ku se na lehisa na mina swi ta va ku swi ya laka ku ni n'wi dyela data. So a ni lavi swi va hi mukhuva walowo and a va ni ku dyela data mara a ni lavi swi za swi va worse ya. So ni ta tlanga rin'wana risimu leri ra Limpopo Poison. Ya mi ta tsundzuka ku na genge leyi yi kha yi vula ku va Joe Shirimani a va koti ku yimbelela. So mara loko ni kha ni yingisela Limpopo Poison ti-track to tala ti va ti sungula hi Joe ya hi vo va sungulaka va veka verse yo sungula ivi Prince Rangani na Benny Mayengani va ti veka ndzhaku ya Joe ya sungulaki hi verse ya ka Limpopo Poison. So ta tlanga rin'wana risimu futhi. Ewe na majago hambo, 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 ewe na majago hambo. Nyanda yeye, timonele. Nyanda yeye. Rin'wana risimu na rona ri va ri sungula hi Joe ya Joe Shirimani ya va vitana doctor lava van'wana lava va nga dumisa ti-artist to tala ya na vo Mr Post va suka kwalaho ka Dr. Joe Shirimani. Mi ta tsundzuka Mr Post va sungule ku tlanga ti-hit loko va ri na Joe ya ni ta lava ku kombisa hi Mr Post just because na yena un'wana loyi a nga le ku trendeni loko swi ta ka xigaza. Galachane kangwa medo, galachane kangwa medo, sene. Ya mi ta tsundzuka ku album leyi tlangiwe ku ri na Khombo Shirimani i artist leyi nga hi siya se va ri na voice ya kahle ya na loko va kha va vuma a swi fila leswi va swi yimbelelaka. So va hetelela va hi siya. So sweswi Khombo ni nga ku moya wa n'wina a wu etlele hi kurhula ya mi tsundzuka loko hi ba tinghoma ta khale hi tsundzuka na n'we mi nga hi siya. So sweswo swa hi pfuna ngopfu swa hi pfuna ngopfu loko hi tlanga leta khale ya.
risimu leri ri nga fika ri ni tsakisa ngopfu ya a wu fambeli kule ka n'wansati yaloye hi nga ku chela ritshuri ya risimu rin'wana leri ni rhandzaka ngopfu ya leri na rhandza leriwa ni ta ri tshikanyana ni ta ri banyana nkarhinyana wo leha nyana. Tanihiloko na ha vurile ku Dr. Joe Shirimani hi vo lava va sungula verse ya ka ti-track to tala kwalaha ka Limpopo Poison ya vanhu vo tala sweswinyana va hetelela va Buju Joe why va nga tshiki ku yimbelela va focus ka ku va producer ntsena. So mina ni ta vula ku nyiko ya Buju Joe a yi fanga. Buju Joe o lava vanhu va right ku va tlanga music na yena ku a nga ti endleli a ri wexe cause hambi la loko u lava ku ta yingisela kahle swilo swa ku tala la a ku sungula yena. So mina ha vula ntiyise loko Buju Joe loko va ta va hlangane na Prince Rangane na Benny Mayengani ni vona va ya kuleni, that's why ni ngo lembe leri ku ta tika. Xin'wana lexi xi ni tsakisaka ku Benny Mayengani hetelele a realize swin'wana ku no ku va a befana na Mr Post a ku na laha swi n'wi yisaka kona, mara loko a tikuma a tlhelela ka Prince Rangane na Buju Joe va tlanga ti-hit ku na laha swi n'wi yisaka kona. A hi tsundzukeni ku vakulukumba lava loko va tlanga music va tlangela for the sake ya ku va tikuma va jisa miti ya vona, va tikuma va ri ka xiyimo xa kahle a vo tlangela ku va tsakisa hina ntsena, va endlela na ku va tikuma va ri na mali. Ya wayitwa Golden Voice la vona la voice a yi dzikile na wa hi swito nyana benz nyana liya ya ni tsundzuka lembe ra ku hela loko hi ta va yi ri na president Benny Mayengani ka Mngoni Bar Lounge Hlobokani va hetelela va hi byela ku voice ya vo yi na ti-tweeter yi na tired most cases. So na kwalo ta swi twa ku Golden Voice yi le ku twaleni ya yi le ku twaleni ya nandzihisa voice ya president Mayengani lava fikaka va nghena kona u ta swi twa wa yi fila na ngoma swa tsakisa ngopfu ya. A vona loko ni twa voice ya Khombo Shirimani ni lava na ku humesa mihloti because loko vo sesi a va zangi va hundza emisaveni ni sure ku na vona a va ta va kha va tirha na Prince Rangane na Joe Shirimani na Benny Mayengani sweswi va kha va pfuneta ku va endla album leyi va nga le ku yi endleni sweswi. So sesi na vula nakambe moya wa n'wina a wu etlele hi kurhula ya ni tsundzuka hi ti-hit leti a mi ti tlanga. Ya ni tlanga Limpopo Poison. So ta tsundzuka kwalaha ka vo 2011 ku na album leyi nga tirhiwa na ko kwalaha ya the president Benny Mayengani a nga swi endlanga a ri wexe
leswi endliwa kha pfuniwa hi Joe Shirimani na Prince Rangani the producer. Album leyi na yo hi leyi yi nga endla ku Benny Mayengani va duma, so na ku tlanga ti-track ta koho sweswinyana. Album leyi album leyi a wu nga ta tlurisa track laha loko kha u yi bisa movie na yona. A wu nga ta tlurisa track album leyi nga ta yi ri na matimba, na ku ta vula ntiyiso loko album leyi yo yi nga endla ku Benny Mayengani a tikuma a va successful ka industry ya music. Ya hisa album leyo, ya hisa. Hi risimu rin'wana leri wena ro ri na ntokoto ra ba na ku ta vulavula ku album leyi a yi tirhiwini ya yi na mindzilo, ya hisa leyi album. So a tivi ku va Benny Mayengani sweswi va lava ku tlhela va yi humesela leswi va nga duma hi swona, a ni swi tivi. Ku vula ka vatolo va ta khale ta tlhavula. Na loko ni banyana letiwa kahle kahle ti ni tsundzuxa xo xikhale. Hi kombela xikhale xi vuya, xi nge he vuyi. Tinghoma tin'wana leti ta President Mayengani cause loko u ri le mabyaleni u nga ti tlangela to kha u ti yingisela. Kha u ti yingisela ta ba na ti-beat ti sekiwe kahle na voice yi fambelana kahle na ti-beat. Album leyi ve perfect kahle kahle, yi ve perfect ngopfu. Yi ve perfect ngopfu loko u lava vanhu va ku rhandza tlanga swilo swa kahle va ta ku rhandza. Vanhu vo tala va believe ku Benny Mayengani ku na leswi a tirhisaka swona loko swi ta ka ku chaya music, ene a hi swona. Ko va nyiko, ko va ku loko u nyikiwile u nyikiwile. I nyiko wona loko ti-track na sweswi wa ha ti tlanga ti ku tsundzuxa xikhale kumbe ta ha ku bela swi vula ku album a yi tirhiwile. Yi tirhiwile a yi sekiwile yi vupfa. Tlanga yin'wana risimu. Rin'wana ra risimu leri ri ve title album hi 2011 ka album leyiwa ya Deeper Ben. Risimu rin'wana ro fike ri tsakisa vanhu mitlangwini ya ku risimu leri vanhu a va ri chaha. Ndzi tsundzuka hi 2012 ku tshame ku va na birthday ya na yin'wana ko kwala kaya, and then a ku tela ku hlanganile vhele
i risimu leri vanhu va nga ri cina ngopfu ra Tipaben ya na leri rin'wana ra risimu ri ba ku penga ya hi xitalo loko swilo swi nga ku fambeli swi nga ku khanyeli u tala ku vula ku swa miha swi ni fambeli mara swo endla hi vanhu ya hi Matsonga hi na believe yaleyo vhele mala hi pfumeli yaniyana yi na vini va yona ya hi rapa na rona risimu leriwa ya mali a yi pfumeli yaniyana mali hayi u nga ri le n'wananga mali yi na vini va yona ku nga ri ku vuma ntsena na ku qamba ya ku qamba ya va qamba but lava va qamba la ya va qamba swilo swa ku u pfa ngopfu ya that's why President Mayingani na ta vula ntisini ku loko swi ta ka ku vuma va ta kha va famba mahlweni because va na voice ya kahle va tlhela va tiva ku qamba ya ku qamba va swi tiva ya se Matsonga ma ka hina la ku ta vula ntisi ri ku combination ya Limpopo Poison yi ta dlaya lembe leriwa yi ta tisa ku cinca ngopfu ka xigasa mi ta swi twa ti-track leti ni kha ni ti tlanga laniwa ti-track tin'wani leti ti baku ngopfu loko ni tsundzuka ti-track letiwa loko ni tlanga ti-track letiwa ni tsundzuka Limpopo Poison vakulukumba lava va chaya ni ta tsundzuka ku a va nga ri le ku tirheni swin'we mara sweswi va le ku tirheni swin'we swi ni tsakisa ngopfu sweswo so na Buti Joe un'wana loyi a swi kha swi tika ngopfu so mara as a va tikuma va hlangane na Benny Mayengani the president va ta kha va pfunana kwalaha va swi tiva swa ku va gcine kwihi se va ta continue va swi tiva swa ku va gcine kwini vhela vona se va ta continue va kha va hetisela vunanga so kha hi tsundzuka ku hi ti 3 ta September hi ta va hi ri Giyani Stadium ku ya support-a Benny Mayengani the president ya a hi yinini a Giyani hi ya tsaka hi ya hlangana na tinxaka letin'wani event leyiwa va endlela hina hi nga chaviseni hi nchumu hina ni ya tsaka so Buti Joe va criticize-ini va ka a mi koti ku vuma why mi nga tshiki so mara a ni la ku highlight-a swin'wana hi yona mhaka ni va ni tikumeni va ni endle nkandziyiso lowu ni kha ni tlanga ti-track because loko ni kha ni yingisela Limpopo Poison hi laha ka ku Buti Joe a ku ri vona lava va sungula phase ya ku ri vona lava va sungula va vuma so ene leswi va kha va swi vuma na swi fambelana na leswi swi fanele swi yimbeleriwaka laha so Buti Joe na wehe na ku xikomba loko a xo ku katekisa mi tikuma va mi tirha swin'we laha ku nga heriki nga ku ni ta helela kwala a hi subscribe channel yi kula inkomu.